Oke, setelah tadi berkunjung ke gedung di mana tempat dilaksanakan KTT ASEAN di tahun 2023, sekarang kita diajak makan siang oleh Bapak AKP Ivan Derajat di salah satu pantai. Kita direncanakan untuk makan ikan bakar. Ayo bos, makan siang. Nah itu teman-teman, Pak Ivan sudah di depan. Kita harus turun. Ini kalau dari mana? Dari gedung tadi kurang lebih berapa kilo ya? Ada 3-4 kiloan lah ke tempat ini. Lunch time. Sudah disiapin oleh Kepala Desa Gulomore. Iya bener ya, Gulomore ya namanya ya. Ini tempat wisata, pantai apa namanya ya? Kita tanya yuk. Yo, madam kayo nakanani. Mas Ivan, ini nama tempat apa Mas Ivan? Pantai Gulomori. Pantai Gulomori. Oh jadi namanya sama ya, karena ini wilayah Gulomori juga ya? Iya. Oh. Oke. Hai. Ian. Darno. Satu kampung. Halo. Ian. Marit. Sorry? Marit. Marit. Where do you come from? Orang Belanda. Orang Belanda, Holland. Ya. Where do you come from? Ende. Ende. Dulu juga dari Ende. Oh, dari Ende juga? Oh iya. Berapa lama di Indonesia? What? How long? How? I thought you can speak in Indonesia. Sedikit. Sedikit. How long have you been in here? Now 2 weeks. 2 weeks. But 5 years ago I lived here for 6 months. Oh, in here? In these islands? Yeah, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Mostly the bule always stay in Bali. What do you come here? Is this more excited than Bali or what? I like the people here more. Really? The islands, different vibes. Yeah. Why do you like the people here? They polite? Oh. Yeah. I think so. Well, I mean, in Bali I felt very welcome as well. Uh-huh. But, I mean, they're so social. They're so nice, welcoming. All I right. don't know. It's just a vibe. Yeah. I get. It's perfect. All right. That's great. I'm visitor like you. I'm not come here. I'm from Madura. Madura Islands near Surabaya. Have you? Yeah. No, I haven't been there yet. Yeah. Surabaya. Near there's a small island there. This is my island, and that is my best friends. The head of police officer here. Okay. That one. Yeah. Yeah. The one with the t-shirt. Yeah. That's my friends. He came from Madura too. Okay. All right. Nice. Enjoy your How day. long are you Sorry. staying here? I'm on road trip. Okay. Road trip with my motorbike. I start from Madura since on Friday, and I came here about Saturday. I was in here, and until now, maybe 2 days later, I'm continue my trip to Sumbawa. Okay. Maybe in Sumbawa for a week, and then after that, going to Lombok to hike the Rinjani. Wow, what a good plan. Yeah, and then after Rinjani, cross the sea again to Padang by Bali. Maybe 3 or 4 days in Bali, and then after that, cross the sea again to Banyuwangi, East Java, and then back to Bahom. Wow. Yeah, with my motorbike. So join with the 1000 Tikungan Flores. Where is The it? group. Oh yeah. Yeah, but I showcase done already with the Flores. Because Yeah, yeah. normally we have like a big community here Yep. in Flores. Bikers. Yep. Just All only right. for bikers. Also, I also one of the members for that one. Yeah. But the problem is, I like riding by myself. Yeah. No, self travel, but just yeah. to got the information when we got the travel. Yeah. Is that the Facebook or what? It's a WhatsApp group. Oh, WhatsApp group. All right. Thank you very much. This is great information. Because I love traveling alone, actually. But my best friends won't join me, so I cannot say anything. Just he want to join me. All right. He's like my brother. But it's nice. Yeah. Maybe it take about one month a week. Oh, I live on the roads, on the jungle. Amazing. Yeah. Well, enjoy the rest of your trip. Sorry? Enjoy the rest of your trip. Hopefully everything goes well. And I hope so. I wish so.
Well, thank you very much. Thank you, brother. To see you. Enjoy your day. See ya. Alright, barusan saya ngobrol dengan bule dari Belanda. Ya itulah kurang lebih. Sekarang saya diajak oleh Mas Ivan sebagai Kapolsek Labuan Bajo. Dengan melihat wilayahnya, saya pikir ini Kapolsek rasa Kapolres ini. Dengan wilayah yang wah luar biasa luas banget, bukan luar biasa, luas banget Mas Fain. Oke, lunch time. Bapak Kepala Desa. Oh ini Bapak Kepala Desa Gulomori. Bapak Ian, Bapak dari Pulau Madura. Jelas orang Madura juga, sama dengan Bapak Ivan. Ini Bapak Kepala Desa Gulomori Pak ya? Siap. Oke siap. Oh, pada di Madura. Orangnya. Oke, kita mau enjoy di panorama here. Jadi sekedar informasi, ini adalah Pantai Gulomori. Ya tempat Pantai Pasir Panjang yang berada di ini ya, Gulomori. Gulomori kecamatan atau Desa Gulomori. desa ya? Oh, Desa Gulomori. Jadi ini adalah Pantai Pasir Panjang di Desa Gulomori. Jadi kalau dari kota kurang lebih ya 1 jaman lah. Cuma jangan khawatir, jalannya keren. Mantap jalannya, nggak ada lubang sedikit pun, mulus. Kayak paha Luna Maya, mulus. Ya udahlah, kita mau makan siang dulu di Pantai Pasir Panjang di Desa Gulomori. Yuk. Oke bose, waktunya makan siang. Di sini ada Bapak Kapolsek AKP Ivan Derajat, dan di sebelah beliau ada Bapak Kepala Desa Gulomori. Siap. Dan di sini Pak Kapolres. Bukan, siapa? Salah. Mungkin calon ya, calon aja deh, calon. Entah calon kapan nih. Oke, kita mau makan siang dulu. Aduh, alhamdulillah. Inilah menu kita pada hari ini. Ada nasi putih, kemudian sambal khas sini ya, Gulomori ya, sambal mentah ya, sambal mentah. Kemudian ini ada ikan apa Pak? Ikan ketambak, ikan karang ya, ikan karang. Dan ini ada kuahnya. Oke, selamat makan bose. Saya wakili nanti ya. Harga persaudaraan. Oh, ini datang. Apa kok? Tapi kayak Telegram kok. YouTuber. Woi, jangan YouTuber itu. Woi. Berapa? 50. 150 Pak. Boleh kurang ya?
Kita tawar 100 Kak. Terima kasih. Sambil makan ya. Iya. Pak Kapolsek nawar ikan sambil makan. Pak, mana ikannya Pak? Lihat Pak. Ya angkat balik ya. Dari mana nih? Saya. Saya. Madura. Saya dari Madura. Kita tanya. Coba angkat Bapak. Oh, Honda Madura. 2 150. 2 itu. Iya. Satu ikat ini. Kasih 100. 100. Ayo, tawar Pak Kapolsek. Kami tawar 100. Kita kasih bajangnya. Ambil. Berapa? Saya 150. Jadi berapa? Udah. Apa? Berapa jadinya tadi? 150. Kami tawarkan. Kami tawar 100. Tidak, Bapak Kapolseknya ambil sudah 150. Oh, Bapak Kapolsek yang ini. Ambil. Boleh. Itu Pak. 150 didapat oleh Pak Kapolsek. Menang, Bang. Nah, menang lelang nih. Langsung bakar. Lihat Pak. Lihat. Lihat ikannya Pak. Langsung bakar. Pak, lihat. Enggak bakar. Oh, lihat Pak ikannya Pak. Apa? Lihat. Ini yang didapat oleh Pak Kapolsek. 2 ikan 150. Ikan apa nih Pak namanya Pak? Ini ikan Nawarnya sambil makan. malela ini. Marlena. Malena. Mal- Lela. Malela. Ikan silet. Oh, Karena gitu. lihat dia punya ekor ini kayak silet ini. Oh, gitu. Oke, langsung dibakar. Ikan segar didapat oleh Pak Kapolsek. Jadi yang kita makan tadi itu jadi dari nelayan langsung dijual ke sini, Bose. Langsung dijual sini oleh masyarakat, langsung yang berkunjung ya langsung dibeli dan langsung dibakar. Makanya ikannya seger banget, Bose. Keren di sini nih. Jadi nelayan nangkap langsung dijual di sini. Oke, Bose, inilah ikan yang tadi dibeli oleh Pak Kapolsek yang ditawar tadi sudah hancur ini. Oke, kita closing bersama Pak Kapolsek dan ajudannya. Oke, itu aja informasi yang dapat saya berikan. Stay tune terus di channel YouTube Yamblu 78. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Tapi ini bukan terakhir saya membuat video karena road trip di channel YouTube Yamblu 78 ini masih panjang, Bose. Oke, thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng, Bose. Jangan lupa ya, tombol lonceng. Tombol lonceng, kita mau ke pantai setelah makan, kita mau ke pantai.